Hakasngi nyo vote na bandak election sa Khasi Hills Autonomous District Council but Jainti Hills Autonomous District Council haka arpu sauterik urampang araja arpusan. Kakubor baliok lum na ki HADC kalong, bawa Krison Langstang u Kyrtong ka National People's Party ulayok ban khorjing job na ka Sumer Konstitwensi. Kani jing job to de go jing job yung atin Sumer Konstitwensi. Jing peni yung ki jing pen job ki nga hagan ni bot. Kamu ni bot wadi yung tam yung arajar te peni yung jing chania jing maya cocok nga. Dalilong nga man kamar cekrio ni sansne medep. Ta kamar chania abang gi ba ki wasian yung atin Sumer Konstitwensi cekri ki. Cekri biang ki utolat tolli ka di bor. Yung nga bat yung man le sanaman ni kam MDC yung district council ta ila man MDC yung kutup lang yung boro ibi ka Jainti Hills kura langi di bentang mit bahaya boro yung East Jainti Hills pahap apa ka lam yung HADC dalong nga ni kwa ko play karpan boro kam tam yang ni wa ini le you defend emani baseball ni maradi emani le kam tam yang mele membrom i lang ba jing kersan lang ba imsen yung kita man da poi tong lang bagi nongkit coming party la lang bagi wa ing party la do masngaw la ya imsen ko na ko por ta aske mo jan gini boro jadi man go untuk gajing kret samen nga ta ko Kyrtong man go gajing kret yung lang ta gini gajing job untuk de go gajing job sa senong yung nga man go gajing job yung boro bat gajing job yung arpan ro Sumer Konstitwensi ta nga do ta ko bechi bon pi ta ya yichem ni na por Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukam shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia kan nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya